Čistači mesta zločina. Ovaj čudan i odvratan posao čistača mesta zločina je baš onaka kako ga zamišljate. Čistači stižu na mesto zločina nakon što forenzičari uzmu sve dokaze i napuste ga, a oni moraju da očiste sve kako bi izgledalo kao da je novo. Ovaj posao vrlo često nije povezan sa policijom, već postoje privatne firme koje to rade, a ljudi koji rade ovaj posao zarade u proseku $60.000 godišnje. Čistači septičkih jama. Neki se dvoume da li je plata od $30.000 godišnje vredna ovog posla, ali u svetu je sve više firmi koje se bave čišćenjem septičkih jama, jer ljudi sve češće traže da im se očisti septička. Ovim radnicima sigurno nije nimalo lako jer je smrad nepodnošljiv, a i moraju da izvlače razne gluposti pored ljudskih fekalija. Vozači opasnih materija. Niko ne zna šta da očekuje kada se zaposli kao vozač kamiona. Jedino što se sigurno zna je da će biti u situaciji da transportuje jako opasne materije, od nestabilnih hemijskih bućkuriša pa do veoma jakih kiselina. Vozači se suočavaju sa veoma opasnim materijama koje transportuju iz nuklearnih elektrana. Prosečna plata im je oko $45.000 godišnje i samo visoko obrazovani ljudi mogu da rade ovaj posao. Degustator hrane za mačke. Svake godine ekipa profesionalnih stručnjaka se okuplja u Engleskoj kako bi testirali najnoviju hranu za mačke. Oni ocenjuju kvalitet hrane kako bi utvrdili da je hrana pogodna, jer da bi mogla da izađe u prodaju, hrana mora da ispunjava određene uslove, a kada hrana prođe sve testove, proizvođač iste može da počne sa masovnom proizvodnjom. Masturbator životinja. Degustator hrane za mačke je mačji kašalj naspram ovog posla. Kako bi vršili razne eksperimente, naučnicima su potrebni posebni materijali, kao što je životinjska sperma, što znači da moraju da zovu masturbatore životinja kako bi dobavili potreban materijal. Njihov posao je da skupe seme životinje i predaju ga naučnim centrima koji su ga naručili. Sakupljanje životinjskog semena može biti vrlo opasan posao, jer životinje mogu vrlo lako da podivljaju. Kontrolor životinjskog izmeta. Ovi kontrolori obično rade u zoološkim vrtovima gde kontrolišu izmet životinja kako bi saznali zdravstveno stanje istih, ali ovaj posao ima još jedan cilj, a to je da se utvrdi kvalitet izmeta kako bi ga dalje slali na preradu da bi se na kraju koristilo kao đubrivo. Uobičajen dan u ovom poslu se sastoji iz iščekivanja slonove dijareje i udisanja odvratnih mirisa. Čistači javnih toaleta. Posao kontrolora životinjskog izmeta nije ništa upoređeno sa poslom čistača javnih toaleta. Prosječna godišnja plata čistača javnih toaleta je negde oko $60.000. Čistači sa sobom nose ogromne usisivače kojima izvlače fekalije iz ovih prenosivih toaleta. Možete zamisliti koliko imaju posla nakon festivala i koncerata gde ima na stotine ovakvih toaleta.